fia e whaafeilua I atu I lau whaafonga anga le nei fo I tae au ma lole soifua manuia. Usi mea le whaafonga talala Radio Samoa. O le soe toe whaitau wai ma o le whaitau ngā muli muli fo I leo le pili leo lo o whina wina I le toe whaafo I mai. O citizen I o tangata Samoa I New Zealand lea na ave isia mai. O le whaitau ngā whaatolu le nei. A whai ai pāsi o lo na wingo le atu e whaafo I mai eile anga wa ai citizen I ai nisi o tangata Samoa. Na ave isia whaamalusi mai le mawhai o na anga wa ai tau sanga walu. O le pili le nei o lo o whina wina ai le whaai unga na mua I whai eile a whaiwa se lau walu lua e anga wa ai tangata Samoa. Na soifua mai le vao le a whaiwa se lau lua whama le a whaiwa se lau whaavalu. E mawai citizen I New Zealand, peitai, o le ana muli muli to e ave isia mai. A to e te pai le whaitau ngalona lua I le masina tālu ai, o le ana lango lango ina uma e pāti, e se mai le ulua e whaitau nga ele I au wai uma fina ngalo. Mai le pāle mi o New Zealand, Christopher Luxon, o le mana o ngai anga waa I lātou na a fia tu sa ma le tolu afe lima se lau, ona o le suing o le tu la fono na toe sui ai le afe iwa se lau walulua. Ma o I lātou fo inei le vao le fitus fuma le ono, ma le se lau tau sanga. A whai e whaasafua ina ia au fia I maalo o I lātou nei. O lona wingo le amanu ia ile tu sa ma le se fulu lima afe ono se lau tangata. O le tau le tu lai whai le fia fia na nei, le whaitaunga muli muli o le pili le nei I le pāle mene. Reporti o COVID e afe whaase laus funmalitasi cases for reporti o COVID na whaamawina I le vai aso tālu ai. Se ia o mai le aso sa whaato a umatu. Mai lea foi numera o le fitus funmale ono tangata a fia sa avel falemai. A whaatu sa le afe whaase laus funmalitasi o le vai aso tālu ai. Ma le afe lua se lau whaavalu cases for o na tu atu o lea e alu ilunga. Ai tangata wa mauma waisoifu e le vai aso tālu ai ona o le vai rusi e to a wha isi tangata mali liu wha au popo. E le talitonu le pule nu o Aukilani e vaveo na umanga aluenga le City Rail Link. Molo keti tele le neo le amatua ia a fi ai fewa inga I Aukilani le tausanga asau. A o tau mawhai e whaatamo e ngā aluenga ina ia mawhai o na tatala I le lua afe lua ono e pei o na fuafuaina. O awala train neo leo mawhai mai e fo I male ministau lo o ngafa mga aluenga wha le leia. O le alea ia ini trains fewa I Aukilani le tausanga asau mo le umi e o atu I le ivas fuluono aso. Peitai a o whaasolo ngā luenga whaapeai mai loilonga ua I loa ai le pule nui a Wayne Brown e le mauti noa pe tatala I le lua afe lua ono. Whai mai ei foi, wa mo watu lo na talitonu wina o tangata o lo o ngafa ma lea ngā luenga. E ui e le talitonu le pule nuu, mai le Auckland Transport, City Rail Link, ma le Kiwi Rail, o lo o mawhanawhana e mawhai lava na tau nuu, le tatala o le City Rail Link a Aukilani I le lua afe lua ono. Ma liu le tangata a awana nafi lata I Chatham Islands ina ua ai le malie. Wha amauninga leo leo o le ana wha anati nati le whale mai, muli muli ai umalo na soifua. To atele muli maula o whape mai ai, o le ua maliu se tasi e nofo lava I lea nofoanga, ma o le afo ina toe muli maua I lava le pule nuu. E ui e le fau le va ai o malie lata I le motu, o se tala ua whaate ia ai le to atele o tangata. Matala wha ai u, tuli mata ia le lalolangi le savali tele na yayana nafi mai le to atele na Sava Valley, mo le Treaty of Waitangi. Mai leo leo etu sa male wha se fulu lua afe tangata na awai. Ma o leana maua le ava no sui o le malo e wheilua iai matangata. Saunoangal pale mia ia Christopher Luxon I le tai au nei, na ia ta uai o awala e whaali iai fina ngalo tangata New Zealand I le se lau valus fulu whatau sanga ualu. Leo lo o malo si e le whawino le atunu. Ai I reporti sala lau ia tunu I fafo ona o le savali tele le nei nafi, e le ngata o le social media ai whaapele tele o fisa whaasala lau. E ui le to atele na ua mai leo leo I le po ana po, o le alava na solonga manuia masaunga le mu le savali, ma o le afo iwo lato whaaftai ai lato na tuu whaatasia. E le ngata I lea, o le whaafetai o tangata lau tele I le lava papale, a o tapuni le tele o awala I Wellingtone, o se savali na aso atoa, ma o leana whaai ua na po I Waitangi Park. Telefonala Radio Samoa, manuia tele le nei tai au.